Moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhageletse fa pele ga khomišene e ka ga go tlhotlhelediwa ga puso ke lephata la poraefete go arabela paka ya faene le motlatsa presidente. Fana bodiwa ka kopano e neng e biditswe ke moporesidente wa maloba Jacob Zuma e neng e le ka ga go sekegiwa ga bakhuduthamaga ba Eskom, Ramaphosa o rile ene ga itse sepe ka ditiragalo tseo. No, I was not aware of this meeting. Like everyone else, I got to know about the suspension of those executives, some of whom we interfaced with at the IMC, and they were suspended and they were gone. And I was not aware of the meeting and the discussions and the decision. Ramaphosa o latofaditswe ke motlhankedi khuduthamaga wa pele wa Eskom Matshela Koko. Koko o boleletse khomišene gore Ramaphosa o mo beleseditse mo tirong. Fela Ramaphosa a re se ke morero o kgethegileng. Ordinarily, even a minister or a deputy president should not really get involved in decisions like that. So it was exceptional because it was the country's interests that we were looking at more directly, because Eskom had been said to be the biggest risk that we were facing, the country was facing from a sovereign debt point of view. Ramaphosa wa arabetse ditatofatso tse di dirilweng ke modulasetilo wa maloba wa Prasa Popo Molefe le motlhankedi khuduthamaga wa maloba Lucky Montana. Bobedu bono bo begile fa batlhankedi ba bagolo ba barataro ba ANC ba ba akaretsang Ramaphosa ba ikgatulisitse ka bo mo ditiragalo tsa bonweenwee kwa Prasa tse go begwang e le tsona di phutlhamisitseng poto. I must dispute this notion that the top six would have done nothing about all this so that the board can be collapsed. I must dispute that, because to me that is the realm of dark arts. It's too dark and too deliberate. And how could an ANC deliberately say that we will not do anything because we want the board to collapse?